Ya, sekarang kita lihat artinya. Fa'azallahumashyaitanu anha. Aga naripaka tulu-tulu narisitange risuruga. Jadi Nabi Adam aga naripaka tulu-tulu narisitange risuruga. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Aga nafassuni Adam si bawa bainina. Aga nafassuni Adam si bawa bainina mpelewi onrong nonriye. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Aga ipassuna Nabi Adam si bawa bainina mpelewi onrong nonriye. Wa kunna bitu ba'dukum li ba'din adu. Nakipodanna dipungal ta'ala makada. Narikupodanna nakipodanna dipungal ta'ala makada. Turno sesamo menang reisesana si pobali sesana sesamo menang reisesana si pobali. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Andrangi punnaitono menang rilebot natane onrong aran rengang andrangi onrong anyamet-nyamangang gangkanna hatta gangkanna ilahin gangkanna wattu ripat tentue gangkanna wattu ilahin wattu ripat tentue. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi. Aga natarima na Nabi Adam pole ripuanna. Aga fatalaqqa Adamu mir rabbihi. Aga natarima na Nabi Adam pole ripuanna. Kalimatin fataba alaih. Kalimatin pak doangan. Kalimatin pak doangan. Nak doangan fataba alai aga nak dampengan ni masa kuritu. Aga nak dampengan ni masa kuritu. Innahu huwat tawwabur rahim. Majapur itu pungan Allah Ta'ala puang tarima toba nama saro macarina. Innahu huwat tawwabur rahim. Majapur itu pungan Allah Ta'ala puang tarima toba nama saro macarina. Jadi purni peletukan ini makadain yaro Nabi ada waktu na puri pancaji gangkana isur ni mondro ke suruga si bawa bainina isure makada andre ni suruga aga mu felo ya andre ni suruga anya nyama ni suruga aga mu felo ya hezu shituma aga mu felo ya anya nyama ni neke persyaratanna angka siddi wala taqraba aja mak deperi ro angka siddi ajuk-ajuk aja mak deperi. Apa yang terjadi? Ya ternyata Nabi Adam melanggar Nabi Adam, bukan hanya Nabi Adam juga istrinya. Ya benene si bawa Nabi Adam macu tokro nandriro buana juga junge cenge boleh dipungal ta'ala gangkana wattuna nandriro malanggari ipasuni Nabi Adam si bawa benena boleh disuruga gangkana oko nilino ye ya oko nilino ye
ya ipas sarangi benin Nabi Adam ya dengan tempat yang jauh ipas dibelangi benina ya ipas dibelangi ya magai nasabah ya ketentuan pula dari Allah Ta'ala utiru ya nasabah melanggari sehingga diberikanlah hukuman seperti itu ya wattuna namassokolina ye ipudani makada kunna bitu ba'dukun li ba'din okutulino ye ya wading sifo bali tawe ya wading sifo bali tawe ada lawan ada kawan angkatu kulina ye ada kawan ada lawan ya nakia wading matoy monre manyamang jadi kulina ye ada kawan ada lawan wading matoy monre manyamang ya istilahnya menikmati hidup nakia ilahin angka pagangkana ipudame wenir pungala tala yako kulina ye na Adam angka tumatu pagangkana monroi mati kumatu nah itu kata Allah kepada Nabi Adam. Kemudian ayat selanjutnya ini yang penting ini pentilada ya bahwa waktu Nabi Adam yepenga kulino ye maka de pajana Nabi Adam merasa berdosa. Weh tak pasalah kai. Magi-magi nangka melanggar ka poleku ketentuan pungala tanah. Na tiangi ada peri rojo kajungi man kau ada peri. Gak kana melanggar merasa berdosa Nabi Adam. Ipak guru ni Nabi Adam pole di pungala tanah paui. Angka perlo doang napak guru pungala tanah ko Nabi Adam supaya paui ro kagero. Aye perlu apa lah ya? Ya tak apalah yang lo doang Nabi Adam. Magai nasaba idik mana ki hadir toli madosa ki aswan niki madosa ya apalagi maka kewe ya magampala date madosa maka kewe ya namun den sede bola tahu ditoki madosa ya mego dingirita maja namun den sede bola ta makanya mapa guru pungalata lo doang supaya nak dampengi pungalata lo dosa ta ini di dalam surah Al-Araf ayat 23. Nah, siapa tahu meloki matu sapa-sapai illodongan Nabi Adam pole di pungal Ta'ala sarikona pawiro kagero. Surah Al-Araf ayat 23. Ya, siapa tahu meloki sapa-sapai matu kekurangi. Ya, surah Al-Araf ayat 23 di situ disebutkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, apakah kita punah minal khasirin. Makanya saya tunjukkan ini ayatnya supaya makanya kita punah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah Al-Araf ayat 23. Bagaimana caranya? Bagaimana artinya ini? Puang. Memang bagus artinya. Zalamna anfusana puang. Logo bawang yaleku. Ya betul nama dosa kak puang. Madosa kak puang. Wa illam taghfir lana narekode tak dampengi ki puang. Watarhamna narekode tamaseki puan lanakunanna minal khasirin angka ki sesa torugila da sesa ki torugila da pun narekode tak dampai ki de tamaseki adu masena Nabi Adam okup ngalatala. Inilah doa yang diucapkan Nabi Adam ini bersama istrinya si bawa benena si mata melodoan gangkana ya itarimai agan nasana itarimai tobakna Nabi Adam. Ya, diterimalah tobakna Nabi Adam. Jadi ini doa ini yang ditulis Allah di dalam Al-Qur'an juga kepada kita semua nelorong si mati baca. Nasabah magai ya nasabah yeru ya sange dosa mega rupana. Ya mega rupana sini na watakaleta ye mulu ada pego dosa. Do cilita mulu pego dosa maring kalingan masalah. Pakitata biasa makita no masalah ajeta si mata joka limata makarawan no masalah mega wadi masalah atita lagi atita ye
Wa in tubadu ma fi anfusikum aw tufu hasibakum billahi subhanahu wa ta'ala. Iwa titanya biasa madosa. Ya, biasa madosa tita. Makanya selalu kita baca doa ini. Nasabak magai, ini adalah doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada kesempatan Pak Barakatuh Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq was sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.